paradise of the sea. malungil itasil silmoraro wila adrbelaw. Mosbil wuktuniin en metial program mamra kasisak. El silsen kotel gab singiro ngilol bulbuila. Mauriu almada presidente mlig. Ya blur bela am lotel gakli el silsen President's Day. Ma silsen mer elang itam la moteti ul adra blur bela multi aklamat. Yung rar apelwadra ikan bergolo ko Mamaradra kasi sa akla na ako nagibiti akla o singiulin. Nagibiti ko ramal utong milbilam merela alsis hindi ko maraluwas siya. Tayo na kayo all town desweda tara aklisi nga na. Uot meraluur belaw. Ba tayo man daw ngular meredirigit el alsis. Makikora tilbil wasi merakat maklid mo umilin. Kaya agi direga lom tera kasi sa akin tilgal buigal nga tiyaro ko maradalo lo mesir kama marabek el silse eda kal tiri teti uruba na tira ta itorio ra grupo si ya ora walela programa kama mengya riwaya bek gibertiang ngama ambesa facilitator tiang yang kamal dire kal dimol mili matra ibere nga sulela Jackson Henry mangin ma dia kal biot to ya da ngoy tawrele de dol taw de swed togol bulu Maling asuli matermura mara biasa biblitik bilo ni. Malo ay sige mora tele la urele da bek el sils mago tak madersi olgi mora Mr. Jackson en aringi bol merga igang eda share subject ramam era al sils kami da o singe den mortir gel tira mi mutiling belar. To tira ka tingin lang irmang o si tira yang ir gutiling. Igang morgolo. Si olgi mo. Okay, mal mansale Joel. Happy President's Day morar beklad. Especially trigele adra hafa day ablura guam rota masaibalo mesrgi hopefully tagid el sis agora tagibel enlighten a spirit renew lembing nombrega a typhoon but hang in there, the help is on the way. El al sil sembrang it's a President's Day dik paskita ko dik debel pura history tiang dem meterang mo spiritual title del president mi rubaga lo chegara internet luego tial el presidente ulmura time era colonial America. Es el time King George Mredra Blura Miguel, le colony. Eso lang ang gagid el chief magistrate amle conduct agad rogul gora meeting. Ang gagid a preside ra meeting. Table preside il mulmo annex a president. Seguid ra 1781 ra lolo sa constitution ng Miguel. At finally maatugi ra constitution kuma si Chief Executive ra Blura Miguel at title niya President. Mang toram lemdakta trigele founding father Miguel kumasi gal President mal botoga power lola. Di temlam tigrik kumasi tara a check and balance ra sila President. Sel sila olvira Miguel sebel recall ang galat al ubeti impeach ringi. Seguida ra really mo trigibul ko ra nga confidence tiran gal adlen. Itigid na mirubak. President Rebelaw, President Miguel, pele do sisiwa at lisiin, toltaw pala, negotiate treaties, appoint ambassador, judges, direct lang ay lisiin, pardon raraat, so lang toltaw tala, spend outdoor, direct prepare a budget. Itigid na mo difference, sigid mababura Miguel nga soldado ni, legal President Miguel, Chief Commander, gaya Commander-in-Chief, Royal Armed Forces Miguel. It's the most powerful officer Miguel. Ito rin most powerful officer Belaw. Miguel, of course, gele President of us, telecambets, nga rin code nuclear weapons. Hindi ka dil, siya power ngil or tau tala, matyal power ngil declare ang makamat. Malklo, kadamal, matra Adam Miguel, malungil system, tila kadamal adapt. Hindi siya difference rigid. Hindi ka soldado rigid. Kasi depende na Miguel. Tila defender rigid. Nugila set up. Ang akti, mention na gagid ito koy. Although President rigid is the most powerful officer of Ablu, hindi all tau tala and kaya figurehead rigid.
The meantime, Mirubaka, aringa a forza society, el tira direct el partro o route del bulu, e direct lo gora om tabera presidente mundial guksal malmo, gora gaigal power lo lab. Makuk pro tribal do some research, e direct el mudura magtolad, et yagida lo omolta. A power presidente ngaringi, dingari agida informal organization rabulu will check up power presidente make sure mang jaga rep targel urele lakot a media urtuk masel media fourth branch of government ang irung directly iglesia ngari influence ngi represent magel KCL discharge of power ngi e direct ngari unions ngari force belaw ngari masil belaw ngari rubugul belaw tiga direct gora influence president e direct ngari Abela direct na mga oligarchs rin. Tirigel businessmen nga urudir. Tira urur tra enterprise mga si iro direct influence ra president. Direct nga investor outside del may mga orang sa tirp mas nga sa del rule. Help ra president mga sa elmo ngil marala ikan mirgid. Nga alla ma regulation ra igal board ma direct los president ma chief real chief ra igal il clans. Hindi tira tara a power ngirmangal influencer la president. Aigal donor countries. Skuma donor country ang malam si ilom skida donors ma foreign aid ma grants. Itirge eventually to start influence la la president. Maigel freedom ringil discharge a KCL as a head of state. Pagagida gineda lomes they make sure mang mungkin maral dan at the end of the day you may have the most powerful office in the land being yagid organization ma klaat ramur tra asablul direct influence ra president makisiel aktirek no chera yagid le internet kami rubak tel presidential system los pernya 144 blura South America mabibira blura Africa amalos peringi len so recently si ilangel president talmom si el tautala al dingil ta i ma cabinet ringi di maldi 51 blura angara parliament tel parliament to mur England ngirmara sera 1512 actually 1215 sera diriga Volstat le Magna Carta itiram lele a foundation da parliament mang gel bulun lo adapt a parliamentary system aman le imitate ra agidle evolura England. Gigida ora di general background of agidle tora presidential day so lang kamal but agidle sil se mal mutel senda mal mongolte le ungil das or moral president gid all these years since president Romeligin melang so mitigay gid o mesa bulwad mo ungil maral the democracy gida a continued toram ligelen vibrant and free system al moral betla kita ko di general Luswede at mirubake ya kaman sulang yan siya kaya kami buo ka ingir mga ra kukuro sa nga ikan mo ko lang ko Da maluay se malungil sil sen moral reklada rogoy mortigal tira amla laitore orgidim la matakra government gida 1981 من موترا الى السيلز تو بس السيلز مرضو السيل مورتير مرضو من البدايه بقى كثير ما غير الليل ما كوك هذا جيدرا وادرا الاغل مرمضات مرضو الاوكو مثل وسن كسل وكتو مثل تيغا توغل ادل من ليتل اد كده من ليتل تير بيغا غورا بلغتاك وسا قاروسا ولداسرا كده ما الادر كده ما تجمع president كاروس التايم ada ngaringi di beletak lah si tirga tira mata kled mengil trabelu mengkata mengulir tiro tire idire el top da ungilul dasan mortira sugo meso situ lama uid malu tamak mor meng klor tu telela segi del tel wallo bang le tedru le drogui yo igel ko adal bay Jackson gotem sisi el wal al sela aqablement git ata klisi ela sbel dingilo
Tobata bil, malu ben udas molara Senate ma House. Dire sa gid eklesiya, dire dia kal ngara be bira blura. Blura lo pati ay gid treta na government. Tianga kadam lo muul tau tringi ra 1981 siya ngilta haru war mali ke ses koto secure bela ra 1980 el moda itorio. Emergong lagu to ngutiarte ale de domes ra sel Mr. Ramli kama sel omare dringi mara lulap ba yul tau ito mangil waseng kanga alwom le clear gragor na skura misenti mora skura Savior e di nawol mregel mutemem lo clear gragor te no rora kabelment no o enda abel no deputy di staff gelongerul adra geladam brigir sera 1980 mulmuta 1981 sera mangil e telgi bil ngari ak lamad ger ngarangin tol adra ngagandi sel daria kamitil gimbirelli el no du ringin mo presidente a Mr. Tony Bell samle chairman mam sel time mi bang ngara lui madrang mam magi mal gegrel e dimlem gegrel adra rogul du ringi dimla kar adra om daso seng mom sisi Kildib at one time nagmamam na other people's committee naria tewal candidate ra people's committee Dimokra Lazaro Salima Ajan Olbadab ma haruo maknata ya at betul le ku candidate ra sel dosem le faction liberal party belau tigel lo sitam la sel revised constitution bagi biliwek belau lo bakel bolmu taru bakma mar betul akmul mabas kamal dia kasbel mum sisi. Ya mur sa senkyo tigel teimen mlom sisi raka. Dart madregel senkyo. Mlom sisi robgula arbora idungra at mutul. Imrukum sera alomu la administration ngi mama nakam lara senet. Naringi tigel ku kindila kamiti lulo lomgel. Magi ko ramle ku mulkoringi ragel el tol kimbirur tol du ringil waseng ara ulmang kageder mingil ya harbo trigel adal guksel stair belau el trigel lo rengas el bagem rogoe ol toba da usul dia di bredel ukwa apositra kalau gula arbora idungra at mutul igel di bukur tagrel meng sel tol belau waseng trigel adul ba omredel ralm baral selme monday baral mon morgi indial ya ku pebira amreta bela ku kobasel el obangau oh selme meng leoy se igit di sel time kedulumu ulmoileak modigit modet rigit mamlo toka monday en morsigit leng kangamle nar emila atang war le kim bachelor amle di studying amle deputy ngari sel ku pal ko amlang mesringi la sel klebe la ringi wasen dia kado mere di chen sai kal toil ku de la ba ya best government meng segi de meng no plongir segi de lo sabel el rura government trikit pegede kamle president rakan segi de klumela ngol ma sel tal om du atara akmal usirar ngo ko leget tara ko tul adar bela usil sel suku magi maral miliwe kregal belu esel kibong mage di ara mo adu sel ara di mo orlak lo ng sengi sel mo al tlak la ada dal mang mal mlewil mereda segil time adim lo imol sol seram aul bong ra kabelmentri ngia amma mal dimestate moringa uldiken moringa ara kabelmenta amlel albulis manus marsense temlel wasay pas kamama ang ariraw. Dagama ada kongres amlo tudir ada kongres amlo 15,000 rahin 500 office expense president at 25,000. Tiga ada kabelment temlel wasay karam kumlang asa tudir ang masal. Segi damle ulum tara ulam munday mendim lestat rako terak moria strike rakal. Emeses office. Ongru rakam dire moria strike rakal. Kabelment nimring time
dingiam lo sebel kuk udlay mong nol mo lak. Selboria secure 1984. Bal masarong gurilim kamle tap nimle kote ibudul matmatul ari rut la kestengi etmo moda katenga tire dingar yorni. Sige secure 84. Sige gilas 84 el moro el melbuira sila 85 1985 emo boys. No klou gurior. Se dire que hostia aku kuatle tele de los mal ngod atleta ra ku kita ada belau le dirga ka ada Pacific lidera Pacific lo boys assassin itu aisi meng atleta o merre del mal ne ungil relak la de keluar mu indi ku knora se gitu mom gorior mo boys ada ku no timlak ngera gira bebina to ya no sigal ulele on kuatan Murat ko sen ko besa sel example ra ko klargim over dringia me win bas ko mugada rura parliamentary sel ko mda sa kaigal mo da ko se nes edel waseng nda mala ba besa parliamentary bela Why George Washington together? father of the nation George Washington together other belau. mong sira alamada gal lamada en mo tigid waseng tial belua waya arol lemring lang abol al duba tiagid el besar min tagid mang sigid moria ala bul maras nya tilo ben mat mang adirek la sigil taul no relak la bluada ese pod no gurit simre langen no relak no tin mo sigid de uk wida la lego tigal ko pepi na Oy. Dia mal ngakakot sa kalula sa gigi ko ra anecdotes ma history ra tigal presida club belaw di soal di era igel lulugo ya adalbay tial lobis la presidenta sisi il ngral sisi la presidenta wala ba di imol at shape praktangar raw shape sel a community raw akkel al sel ablur belaw rogil lengasel obora a constitution ra article 8 ngarnya mal 8 el specific ngara mal el blado ngar say ngarnya a presidenta nga implement execute enforce the law of the land nga direct el appointar judges appointar mo ambassadors direct el top daw do government el tirak ral ulay galudaw e galit tax a presidenta a direct nga represent ra government sen labor niya kadagri direct el presidenta nga el grant pardons commute sentences all nga fines ngidi adital to ko la sa ruli adingil atong impeachment proceedings and ka el taxes why say why say manganga era government terbelaw negotiate ngi matara blu un tagi del compact of association la nga rin sila executive branch asa igi del el government ang ilun constitution igi ang ilun lumsang nga direct budget sila matmok en tuwa president takut makla budget other sin more obvious more obvious ko so kung hindi ka top sa president hindi kasi ang niya PSL budget terlalu pero so igay dia abi igel 8 ngara el presidenta appoint ambassador sil dia presidenta opera institution ng malbakatak la sila diak salwa ngirmang mal ko ram longil tat sa igel sira guray meklo aktir nga elementary ya haluor mali ka amo president nakmadangali sel time ra president aktir kal sel gureng sa ara maklo lo sa other sila nga niya strike ra government may kilo malesable say gid nga ka mle aware say gid ay gid narni di mlak secure president mo mo tercera amle ko tel secure nga asiral teme la compact alak alwid ang ewal compact plebiscite nga kamle secure ngi sige del time president sil time ang kagid le Lazarus Sali morgong bay sirar bol sel ruta ngirat kel ek pisong several percent sige del route tir marwa roman matul se ko rapan le close route
Sige nga amlo kiaster sel kot el sentior nga kalmora presidente na blur belaw. Sige dia. Mang waya lulumu ra et pisong ang mo nakamura ang mo ramang saw welme serabak sentio nga ako na mo ni ornya uto swega mo taba atirgal adal nga ray kalo bis. Bisel got el earliest memory nga kal haru mali galing sige del time al presidente el sera presidente nga kamlato elementary makngara palaw high school. Nga amler mera pala high school maria akmlabe serino sing ngaram langi hindi nga ngamle address ra nga school magi imle dang ok lomes sa amin magi imle aksyu berni malta ko besen mergoy akuk mora pala high school graduation magi tilo patra Asahi Field magi kimo mre gimo blow up artial Shell Stadium ako ra wase ako rayu magi mo blow up lol wase dia ya president sali morsel kita tool sel mabdula civic center mergo aksyu bergamam marael o sige dia ay kan mal earliest memory nga kalau bangala president terbelo mergo mo pisong yaklo start el senkyo asel guk ti gumes sa arni asay ablur belo maldir ka 4 years rata boto no president boto constitutional republic podil gid el mga daredra government tergit horror travel wat mang kerdir ka ngarni unas 8 presidents mergo nga 6 sa elected terung tirgel di tamlo swear in kasusak akmal mo urang irmang nagtira mo suwa history mo kasi tirge sila bong konstitusyon nga lang konstitusyon ak multilo kasi sila mala presidente en wadibol president tidim etaw 60 days el oily sel temela sa close yang mo military base el government di sel sumong la 100 less than 180 days and the continued president el mol survive gay gidan di sel el Haror mali kagirangin baka no touch ra a bit of life history ni tirga ngal kara before a war ngara 1930s ditirga man nem kagirel nga kailang klortir o nga kalak alwit ang haror mali kami 1933 ulgum serabol president lungo obis sa 1981 48 target sige tirga kami kagirel Selbo Gomez Lazarus Sali anak lu yang 1926 1927 na Arlen. Mundira kal siral almo obis ra 1986 87 50 oh 51 argil. Oh. Tirga nga argi ka ela aku klortir. Oh imsegi del time rela ta ding kedem ka grem sel Gomez terka maklol adli. Ay gal ngara la sel obom mua gal nga ang klol ngara ya udah suega kasi nga girel di klol ore ka tayo ngara di alal ko koram number up say tirgaf mal din bagirel horror tertial bulur belo and by virtue of being the first president of the republic saya legacy ra already mla setra legacy ni igel sira temel el presidente ra kan ding by virtue of him being the first president win Rigel first to election already mula semen tra legacy rin hindi ka sabi del suldi yak manangalir sa del time lang mlemring el time lang dire kal tilo ang ngaring tokoy ra salary increase ra kabalmente para magigil strike at the same time ang Lazarus Sali ang ambassador at large el negotiator kampak Embargo sera elanga kamnetal kulu sera tial tokoira pension plan. Makno research mum sera 1987 in May. Yung amlo niya 7 times el wal government am nagirel lo legal obligations ngin mo ring edim na rule maldum aldum ngarngi tial mlamo ngara erul $1 million el unaccrued unfunded liabilities because of government adim na kalmit taigel ngara len. But anyway, this del tiay del pension plan direct mal wal ko sa doseng legacy ra Lazarus Sali tiay del kado uspe ngil elang se of course hindi nga government
Hindi ako nga sen tal guk adra mo next president guk mo sisiria private mang guk mo o tenger ngi. Hindi siya kita sabi edel wasay ay nga programs el masaba akrar sel sugum way gagi nga niya arala lang mas arala klaro president walul mesel Madrid o say dagat makti. Tigil dos pe ni rela. Sira huk te pera Nakamura en say kita lo kadamlong ang iya konstitusyon mergo mo sentral mo waya sira huk te pera Nakamura kata abela mo independent kadamlo sa pedal mo October 1st, 1990. October 1st o ise kaya October 1st ako umang kora article date tiang altira ka fiscal year date mang kada si halil mo since sel sa tamana do na dero dira October 1st kora August pemle o July na tiya July. Din irul more sel tema la fiscal year amerikal aset tiya gida mo Independence Day ay kasi kada agora cement ngil wase tiya gida wala la compact. Anyway, ako tingul mo sa kagid kung sar ko ra idong mergo tinga to president mergo ra butel maral member sira ko pora. Naka ora nirmangan ng argiga. Siya kasan mangitugring nga mga luwi maternal. Ang bayga kita bibira to ko ya malcrim member. At bela desbi ilmat modia kal si bara tarab. Sel movement tra sel bela ora ato mo ra convention. Yang mamamle ang akamle tara staff ra convention. Gidim le peasant digi umratian mari. Dia ka imol bulur belaw dim lang relia apilsil. Mera convention. Umleta ra cloud to ko yung tumera adra ngayaw. Tumera adra milio. Yung urtial belaw rogi make sure ko mo independent. Sige na. Ako ba sa dia ka ko ram lagi kanil to ko yung madi ka kanil agreementary relia negotiating team makamplementar brigel. Di urdi belaw mo dia ka rolel los. Ran adal seriously tomda sulwa sikida sa ededi. Kasi lo para history rigid. Maria kiliwil history ra siya ba blue bela. Matwa siya bela amle daini Tokyo. Siya tingiran mo klo lagi. Tulmayo bertial bela lo sibilin wan nani sinjan merbela. Siya wal blel decide niya adra siya wal. Maybe tiagi the location or bela importante mora. Hindi cloud blue may mura rin ite. But really bela mol wal habra. Adra siya ba pasaba. Ilang Gagrel Tokyo. Gagrel Tokyo. En tia documentary mo ingkal ato organismo siya ato bela tengar ke. Yung tial 20 other years siya ba lang ulba bela 1914 and mo 1944. What happened to the locals? Kung hindi kasi kung morangil atin lulungan may atin documentary kasi they were standing on the corner watching everything goes by. Hindi long school is to. Itiar rogil development akong ba siya kaya amlara o deswira rupugudo martama. Siral bestira te lira amerikal hindi blaka rolel mas masin. Apela omrikol hindi blaka mas masin whatsoever. Kadam mo rin kilo lugong irmak. Kadam lo ka utol mo ka ko adal mataday tori origidel. Malmle valuable to kasi. E nga ka amle enda ablo ulo lo panggelas adi. Ulo lo panggelat ke. Ay piso nga wase. Amrigel agiren mangkargit. Siyempre ideal. Mangkanbin all bil marag belaw ro ko yung grimle amen detial ken po. Mumlo dia kag 75%. Mumlo 50 plus 1. Hindi ang mobestra history lagi. Sira 75%, era de bela mamle sorry independent. Igmal sorry ra government ra brigal long kadatil. Mumlo 72.4% or 74.2. Nigel de blora ka trigiling. Maybe omura wasi. The round the ring 75. Yung idea ito ko ra, mabilo sa India. Hindi ako ko na may simple wise. May convincing wise. Sa end up nga ka dito. Abumda so Chief Justice Nakamura, Mancha Sefner. May saying mami. Adi dilo wise, or. People can lie but numbers don't. 75 means 75. Bukod ang maraming lo na madala tuwang aleba.
Siya, wal ko ra malmle. Yung desul ate belang to ko le motmage. Amin de tiang porgid mo si bedel accommodate ra compact. Ra ditya igid duration of time. Gider ka kan form nor denier. Military am legal sila. Ya di na tara, brada ko ra adu ni ak miltiger ngin gagi da. Ngir mangan sa other ni. Tial government ti da lobo di 3 million dalang dude katara. El dia 3 million lo dude. 3 million no lo vitri na tras territory government. Pagdrulia abi lagi de sendringin mora high commissioner en sendringin mora Department of Interior. Itong RCO sa blingile de ko browserin mergide. Usera 3 million segi tundari nga strike. Dia ka ara government di titam norma bang dudi rar bulua mong revolta. I see. Can you imagine 1980 and 2023 o sisi yung problema kan ba ko? Government ang ano dudi. Ara ra medu revolt. Bakko la di sok segi de. Salia iloy taro kuil energy ringi. Tribe lara kampa. Imles saying ri. Emles sayri. Kadam no 72.4 or 74.2. Manlok man. It probably broke his heart. At pisong analysis, hindi silisable. Amin dala kempo. Nakamura din lo implement. Hindi at pisong Ulo ba selguk ang irmang amsadra Mr. Maliga. Pisong amsadra. Pisong exactly yung warmlig din mo na approach rin. Ada bela. Muro nga ko si Ole ka mura. Hindi mo na maligil. Agi sang nga mitim medal talsilsil. Gibortiang, agi morsey, agi morobis ng gangin. Kasi magimera hotel. Itirgal security na maligil, itirgal adal gimdila ka. Amlo matingil, masing karuha ka na bela. Lekir na ramlay, itiya karakal nga niya sumbal umil. Masing mga kaulabes at tiyan labi. Masing makulungol. Tulo ka man adal bela ka pres. Kasi magtigilan de maran mo doon ko partiya sumba. Yung bumto ay rek. Nang gire ka lo namul. Said mind niya adal bela. Itirgal security no masan rilo kasi. Nagaginin mo na la secure the room o lumul. Di sa ikita mlengi. Mulu reol lo multre belaw, lawak kini belaw. Balmling regik krar ka benur, bergik krar ukul belaw. Makumpas ba ikay bebira, toil, dadabade mo kaling. Hindi ka siya belaw, ni kura di mli yasuya. Yan mo independent rin. Hindi ako mo ba sales, itilgan lulmeo mo rin merelang. O siya lang kasi hindi ako madalbet. Hindi ako siya mo. O adalbet. Yung madalbet lang kasi mo adrak mong bir. Siya ka resela. Tirgel dimlo game school. Dimle 11. Dimle odrulla. Aktiran ko ang tabi kampes. Was tira ultim ke barele karel ade ma. Tira dimle undala. Tira physically kita ngalgi ar dem tu aran dire. Tira ural mosmel. Yung muli tiri sa ikit ng Iran, wala at selman na miligil. Kung kasi kita kaltangat sa BWC, hindi. Aktingun man at pisong, yung klutro ng klili, kung rakaw mo. Yan ako na, sa doon sa nato ko rata. I see. Tapos mga dito yung gidrogil, yung mawar na ito sa other. Tara, hotel memorial time do magila presidenta sira gim adra yagi dele media committee do dubertal compact. Nga kamaromanyano ma ben kasole man mutul tara aram ne adringi agi malal interview tigarwa soyo gib intertir mga gidele speaker o rubas gible interview tiril put together a video production and dos peringin moram rigele so lang promote tel agara kampa amle last interview ngi amle eita Lazarus Sali magi mor obis ngi magi on light telwatyang mugursa gagidele interview makam nga dudul mon nga dikit mase kahalam stop tiang stop ngi rama gora omes mara ise deng mase tingaram gora mal baral batura al sel agim gora gaswesel may dia ka adad mungarang aktim le baling tire ambesaw do swek mase president kiraw do swek se el ada brera campaign ra do betal compact giremel emphasize mo se more successful educational process. Everybody were educated. Number 2, encourage good eligible voters. Melo ortaw do swed tiang future lagi.
this is a pivotal moment in our history. Baktir ka mo dul mo mga instabanak na set na li on kamera. Bagi mo na kamera on a light then mo dul sel marana mo ngil al. Pero mo mereka bagi mo off regal kamera mo lungig mo ekahal. Kau kumlero ingrang magara mo riyan riyan mertia. Akuk ma mo uringi. No set. Lakam asang sabadong MIC na adu. For some reason dimlak show up no karya tara al sungu. The point is panle hapil that give influence sa president. Mangmalong na tingil push la kampak. Well, like you say, al-amal mil amar mul seral dimlakan pas. Maka direk ko rabi mil amar mulen. Like malek matilis the end of me. Makore masas kogi mo kira gwa me urawang kal mel panli year 2000 akmar ma. Oh, so basically because dimlakan pas sa first kampak. Kaupang. Ora di tayo to ka sila adu akan mo recall la kay gid to ko mal madagali sige the last senkyo ya governor esare mo ko nariya meeting governor sa leaders belora resort ito mo statar adalo mo ko tilo sa ngayon o sing mo nga senkyo ka mame sige ako me sing mal kal ita man ne swal sing ko maliwek mo marmarang esare ka pura delegate Ignacio Anastasio sa elect pumomte ergid mo kami mengalia ay sing manggal bagi mo do ra ang kadios mo sa president hindi ka masimbay 105% ang esa mo yes pa president ang amplifier ngim ka do mo sa oy yak malungil gid all legra mo sa sangatil ang hindi ay lutogin amrari at mungir nga lek puta nga ka posisyon maxel marwa mo ko mo ya senkyo. El precio que kan esara 45%. Yes. 55%. El esara no para mulot dia meirel do sul garasul porque administer ngi. Polo senda el siul me mala untong gorong esar magi malmata bro sagal wogi males. Egi iska kla tamar ma siul yam la wekra. Ngadluk mal me tamar ma raisit. Ikaw man na umliya nga ngay merukom astat na akasurin. Alme trigel bulis tingal bulis di ang esa. Alme nga Mario ngaria ngaria basawom trigel abom ara magid. Alme trigel mal tepal di gilir de mal me wasa. Maman ne mesir miulin. Tiyan sumungkolo liya agi metamal na urera. Sumungkolo liya agi stober tiya. Ara kakamar ako sige melamar tingaruba di mlotoro ba sendiak. Pero dia maruri. Masigit usia mabien merga. Basi el afpal dia ka emo ng seule korakaw. Bakpadala tel babi rulia sendingin newspaper ako be sendingin bra UN mamamringin. Magkukurakal mo office o sa ikaw ra pa siya. Ni tirgel adal blakatak. Along mal iba to ko kumasira Lasarusa betul o masyar pra atur belaw atukam brigit ngaringi orarngi sel kora el tel le kurura kung sa microsal pace po sel oral may engwa attentionara o yarwa amata ka buwa matosyo na nakamalmal maklol at malmaklor ni sel mengwa filler ni ba nguk imora umredri ko sa gegilon dia kalma bolse mo president. Como decir Augusta nanti de como le dices badong como declare. Hindi mo declare sila como singera umbal. Magi prepare ni sila tuta. Emergency occurred. Hindi ariya agel bebera to kol du para luad. Pero siga ngaraul mo isi. Naukti leader ganding ang ariya unong brand mo isi. Ara Miguel asing karma. Adi dengar ita Selgum dasura president saling the shortest term president elected president. El most well known na presidente bela la Pacific Islands. Ay siya. Okay, gam negotiate ra FSM. Le partra masyar gam le tra putong arma bla bela kambes tra territory government. Marcel meding tangkara may Indonesia. Makora sing kada hindi may gagawin tamil o terbelaw ding
ang klala kong beso siyang bring across the way for a long time. Ano? Si. Dia kasi again may kasi tiyan kampak kita ulmungia tara maluulit tiyan kampak kita. Betul sura kampak rogi ra Micronesia. No this way. Le senator ako sa Micronesia, temelsuba tenetara kalmentra Pacific, en lora New Zealand dem sa segi Cook Islands man. Musper segi dem mo muli game le chairman ra ser political status commission ra a Micronesia. San muida belam lo pomra segi mal gumesli interesting de ringia et pisong amo. Et pisong am le klol ade Dialo lu sa toram digel, patro la dialo ngui. Niteng sebel mo segi dem de sui segi del formula lo tabdim no sebela lo sisibia a compact al sila constitution. Lo dial kauto ka. Akmal ako almaria mal esel mal koram lo kita rung ring to kolek in bal ringin madabol to koy. Selul das ra rulias kojora ba blingela babol tao. Lumurtel mo ang pang mo esar ma en aringa resort meliwek. Ekmal betul adam or lakrin or mo se aksulim negidel mo to di or bilang gula sene tamil kodir. Di mlakal understand ay kabasa oy segi to ko maklol to segi long morning elang la chance na kaysar belaw 100 times. Oo. Di mo sil belar sil time. Kadang mal lo tira del kadang mal dim nakatal dong ora ngira ras del 1000 years. Sira miskin ang man dia kada mon mutra ang alga dem nang abon agra trablum mo dia fil adre bela. Sira man dem ring partra terro system. Nila kumesi sila kuksal sisba anakamura na 1994. Kumesi as igidel irar bela o sigidel temel bela manal sigidel longot uldas. Degadim le kyul mo ma eruldat madringil milyon. Manal sigil temela nakamurang kotul betul kau tu dan berbela ngaka dia belum asal mukra mulmuta wa basketball court mabli omilin mabtok ligel dilu berbela sigil temela nakamura akumdasyon kanga adra business mangbukla ulo mesa sigil del wasing magray nagaludo del melo si berbela ego walgot iya kaisar bela ya tara unak ang imrat ko giblom ko ra karuser ngili nga kam na chairman na self master plan commissioner belaw le 4 million na do dra UN ma bigel belaw iloy temrurngit ewar na chair ngil el rulia plan gid ya luir ya giruli mo ngem le gidel sa temel megel tauter ngi bailo e guk mengot aul usual men rilia it's called economic development of 5 years. Magmosbel ko daw ay kaludo dan bigil me legil ndakal bro, la bigil asen ndaka sa amlo to bay. Bigil ko tuludo ra kampa. Magigidre ko amlo ka karasigi hindi no de kalo tutin. Sa ula ko mesen ko wal dire ko ra dimla kal bolungil. Mutaw taw to ra kampa, dimla ka ma-plan long term lo sper ngi. Ngor am lang niya EDP EDP say 5-year plan. 5-year plan. Atara waktu direct kagin na si. Ila nga na nakamuran ba. Why si di sala kukti mention one more time Rindale sila do diri kita ngaran nation building mode. Mga gidele ma-understanding Godfred Zieder. Gelmle counterpart na ita. Diri sa hamlo best friend mal ay ital anuruk masi. You know you cannot run a republic without money. Lugo Zieder dili wa dingal masi. Ship registry. Di somehow hirma kami narsi. Di mlakan mo taut. Adar masya nga siya nguwe. All time at malos pingin mal tara matro source of revenue. Sige dataram le miss de ako da kyu ko le hit and miss. Oh, we that tori gi mo sa sige. Ay normal. Hindi ma sige lang of course kami mo nga kami rusele e monumentre itar nga aur. Se 10 foot tall elelew. Di mal make sure masel legacy nga dim lakal adalo besel ngi. Makmal more sel plug mase the father of Compact of Free Association. Lagi in the years and Roral Muru Roral. Kita mo kay makmadar nga kita may. But sel tala sa say they'll never forget mase Eita, father of Compact of Free Association. All the years and root ni dim nakagulungil. Bago nakamura ngem lo implement ringi. I see. Mga kaukara nakamura moral me. Sila upo. Yeah, sel
Nakadira di sa kaya di bakto igal ko plakreng sel isela President Sali. Okay. Waigel long irmang hanggang he has a very sharp mind. And actually sila nga high school. Mergo nga president. Nga program high school sel 10th grade mga sir quarter mergo to place ra ka ra gil office ra government. Tak malabi sa kel program ra para school. Nga kam nor sel office ra president Ramyun still page. Kaya nga nila. Yak melargi lo manggela Bonifacio Casilius. Maday bingir bidol rapalaw gazet. Sige hindi ko nagsisira ang start na katoran news hindi ko mula sa igib. Maktingar siya orang sertir sel la adu maptokol adra government na sa sige office. Declaring sel isela President Sali hanggang algo mal well versed ra makamatan nerbela ra ngayon makama. Especially igel makamatan no ngayon or mamno ra bilyo. Denggal ko sel sugum temodong ok langi mar adra amrigel ada defense department mar sold out. El bolo sa adra makamatan nerbela no ra bilyo mga yaw. Tirgal adra ngabar adi telewa ngarin. Len dia kata the depth of his knowledge. Dia kata til mat serngira rodela alto adu. Matidil mo kaya masawad ra egal ar batalyon ng regiment no matengara al nerbela no makamat ma military strategy tir mang clear other tira adra siabal man ada Miguel tira mereka emta malulis masarang diri say it sel mal hanggang he was a child before the war makumas ang ada alor almeng adi regal el yabal wala adi regal yamal adal adi regal milkamal mangigel takoy mlo tumlo ormi ang ilan memang mo subal seral akaktiok tio mesra temela nakamura en because in 1994 nakatamlo ngwa compact so year first till 6 years ra compact ay gay lol nakamura amlol taw tay Disek sal mal ora mo recall ra nakamurak mal mo remember sel at that time. Kadamla mo start el video tape pa igal ora interview of president malwang. Yak mo dangali ngima sil tama senator ko siba. Igal akmut an Maria Mondal kire. Tamla TV yasuwa ko siba mo amlel bu akmal kadol sel bu amor ko tawdi ol sengel ngu way segi dalngin. Several film ring na TV. Oh, say it self earliest in memory nga kara tiragal terul leaders of Blur Belao nga nang experiment team tala only take some time mo dong ok across each other mo do. Say give yak mal mal earliest in memory nga kal. Mesa government Belao lo spe a TV film ring other Belao ang rab lilir mo mes. Say give yak. Sige del men mutra nakamura. Kung daswaro ko il president lo mura halwar maligan me. Politics tira the most important part ra deliberation of tira administration. Abu kurat muto me muta against president. Saito ulan dupoli. Dir milingil tilmor office. Beto il mora administration ringil. Kiram le ko tumiyaw dun moringa itam le miyaw dun moringa minister sirti. Yang aramo ang minister dia kayo na limo sa gira sila. Maringil alda do amrar. Ang hayra nga Silas, Augurio, Marichur, Maday beringil midol mo. El asel sal dang okle ku krigolri an le medun berit. Mal mas kamamangan alam may kasi el overlap ra. Nga omteringin mir olbir rula mala arugul babir mangaran morin magen medung akling sa ti oral Silas omora ra diplomatic part ra administration. Augurio omora ra transportation. Dave omora ra camera ni Marichur. Goram na rin segi del part na ital. I'm sorry, actor din wasing ita.
المذول تلورا هذه التنغار سيكت الامبوست رابرين دنيا من ديال البل اوفرلاب رقم شيل سوق من قرا غاريا مكلو تو البول رول رني yang masih ada tiga dengar elim ada tiga dengar elim misal lemeng mal dimi abra ko mistake dim erem melmod men ngatsil ka ulum tas misal ko ra mo kuldi bile tiga meklo la dul wasi simle ginan magarang wasi erem leo diswela isel dim masram lagi moran wasi now you learn from dia kal sabi LD corrector kasi ani imol LD corrector il to ko balkri member ringi gal di ko bla abuni basyo tirge melu sa babir na president Pika adrala em lom sa ngul. Silbi birata meltu madit mul mo mga lang emor officer ngi. Ese tulu siya babil ngi le review teru ngul mamsa. Asuma mo yun mga til. Kambes mali kalau ay sa tir mali sa duli ngulo iti. Ingi al usya imo. Hindi nga ri siya maral mali al bader tir agi mo mo idagal ko mi lo siga sel babil ru iti ka si siya mo. Ese le to specific ngi del biga namle tarngi sel itin na rin po kita. Kasi sumak tuloy at ko di kasi eberulin di akong boruni, don't waste my time. Hindi mangway sige, hindi kasi lo babalaran siya. Erin mo siya. Aktiop ta bertiling, ako makmensyon na sa ito matutulog. Silman lamang tago sila kampa. At betul ako nila ko si Selo, original pa. Traklo siya muna ka kasi. Kung siya mo sa abume, hindi mo kang meeting. Ako siya kaya di buran mo office rin. Oitag ako siga sila sa kulo siya. Kung siya mo sa obugumbe. Igim daw meeting. Ya. At betul mereka exactly wa Saitol Marsilas. Brother dambang. Magibom ka bate, igim lo ka bate ra palaw hotel. Ya. Gimon mo na bla mo. Gis betul ada kan ada regal restoran na mga mo kadit tilo. Yang ambil saya itu, mandi melil wasi. Irat betul, bela betul bela. Ini presiden saya lihat tambah tu. Ada bela, ada tu amral ma nilogo ako sih. Era marang betul bela wasi. Kami street tirate. Dia ada usper tireng al presidente bela ba usper. Pergorang pasti. Oh, He broke the ice. Matinggal wasi tiap tension meeting lema mating lagi support each other. Dik masa itu sumiaw laol. Yang itu de tira ka meeting long siya gimora. En belang oriak ni. At step. Siya ko kula di mo siya mura ito. Kasi gusto mo na nakamura. Namura mo spend at temer ulan babdaw matik. Egel 8 years ringi. Ya utunggo mirar babdaw tegi de lisik-sik terail. Mar abra vengi go mo la vengi pasira le dia kaigal ber. Ya kung dasos ang sil el temel el dile a dengira Israel. Siya, ala que sigue con das. E malmle yung milagro ng marka benor. Dimla ka ora. Anak mo rin at presidente dimla ka mal against Trinity. Malmle medu players sige rol. Masya temel el presidente direct le Fujimori am le presentara belura Peru. O imang tigal adra Shabal le presente gal belua. Shabal agora milgisen opera Madrid masay wow. Ina da Shabal sa el moragal bulu descendants ligid a head of state regal bulu. Magureng sa set time man lepto ka foreign aid el May. Ma foreign aid el mora Peru why siya, why siya. Mangguk wila temela nakamurang say. It was a perfect timing. Da Shabal tatamo la paudo. Man lepto ka aid el bergid. Prasa nakamurang taram le mission rin yung recruit a diplomatic officer gid ra Asia. Why say? Include the same sa ingro panggela. Taiwan, I say. Kumda sa sil amakto accomplishment ringi sil elderly dit. Siya Amadi. Siya Amadi ko amanok to ulo lang yang gilu ang sa orasya abal. In meruli maul malklik mo. Mangin mo to ko. Yeah, so sige da akmaral aktir ko urior IQPB sige do lamru ral se malmle cloud program ra atemela president Nakamura. Akmangal trerwa marhens matanang arma Sebastian Ongesi tirgay lamru ra era oil kama matalo tir ko kadra IQPB selme Army Corps of Engineers tirgay ko dengan moktial merura plan ma alignment terarai. So semran de cloud urior
akmar sel time malangem lemon daira sila administration ma environment alul belaw mar adram rigel tira Army Corps of Engineer dia benar benar sih gitu. Itu mera temela Tamir Mangsaw unique. Dia I mean hanggang ulugum adim naksel 4 years lo lang adim lamol maling 16 years margo skip ra 4 years Emotion ito. motion ito gesel ko to motion ito ada politics in 1984 second o igay kegrel buhi 28 targi mo o senator edim le ule el mol sa 2020 bol endra second 8-year term ngi as president engi amlo mereka na politics sentelar 84-16 dori 6 years el lula el 4 years el 8 years el senator 8 years el vice president 8 years el president 4 years el senator 8 years el president Mlangara al sila ikaigid el rogo el men mutrela di era nga aku dengali sengkal ada buta ka program sergi mablal katmok lam history will chat sergi amang tiraigid rogo president lo say morwe tergit adi kisang lo say nga bukil eleng sel de presidente ka to ay say ngarngi sel imol modifying issue ka el mo wamgora mo obey sergi apal sirka wa ngarngi kol top del mora otmok rablu engi environment say gidra lakman ngalira for that kotol term ngin mol mutet tiay gidel lelas term ngin say gidya along itak nami di berak bangusel mo ekli le nga kablo en manguy igal State of the Republic address sel kumeser ngi en malu sira igal State of the Republic address akum da say gidya direkal help pergi to understand ra mindset ngi ma approach ngi ra policy describe la government ngi lo say compassionate government arbo ra itu nga mal describe ngi lo say nga mala nga sura ka mala tial lo mala sertial say so al mubura government lo misura tila ya mal define say itu compassionate era opposite tila Kaduk malas na adol. PTSD. So sige lela sebagai saita example sa direl say. Kitial di masala to ko rarwa ngasa kala ara dengi. Tiagidel ba adal kamaral mol ko tir claim ko so bigin mo. Sige di ako ka ara mga sawa leng akam passionate government tawa say. Hal diakal tial arala klal marala dengi marala ran langal bolo ngapuro kami halewe dita top taudo the subsidize sell RPPL 9-4 full cost recovery halemor kadi igam era sell totoo kadi hindi tiang bailo ang girel di malambiak claim era tial government lang ako albang lang nila lang tiang kita PUC na impose adra ewal 400% arala water waste water mal ngarpa because of that ulgo mo try mo kitmok ko sira elang ko ra ulso bakre la hindi sa higit sel ko approach ra arabang saw se base sel to ko was a wealth redistribution was a kamiu siobay magamiu maray maraw ada kasi el di kamiu hale tiya government pol subsidize kadra bulu mudire kal ko mo niya about the tier cloud economic activity ra bulu belo so say gid ya aku mulai policy approach ni philosophy ngi lo say ngi lo say gid so say gid sel gungu ya lo policy ngi say gid abu ba sing define ay gid to niya aku suara tamia tagil policy ngi el fighter environmental protector daw ma blu nganga ngi luo be lawal mal ya karel tianga dis aspect flora Pacific Ocean ngi luo be lawal motro ragel blu rabul adel الفايت environment سيدا مال اللي كسيدا تامي اللي number 2 تامي direct le first perspective the phrase like mase friends to all and enemy to none o mel ang direct lo open link mase
Hindi ka diplomatic target na mamilan China, but we welcome Chinese money and investment in Palau. Malblok clear eh. Aswa ka rin direct numero, to na miliyak masi. Nga kalmay, tiyagi del bill na medical marijuana officer nga, aksayang rin. Bagyawal ar. Hindi ka, kami rubak, hindi ka adal at tilakar. Oo. So, tuming, tara bravery rin at mga sarul tudik masi. Controversial lang alam dakter ngayon, but I know I'm gonna stand on the rightful thing let tiyakar. Oo. Sige daw ukso ka na tami. Yagi na legacy lang, I think I will last a long many years to come. Yagi na malyak adalobesa, yagi na lirula tami. In halik tiyak. Tila igil tawara kanabis, ati kalau otil siyang malong sales ko mga wat ko environmental mo to ko ringi hindi rek wal ko ka progressive mind what yal in zeitgeist was say dominating issue of our time to environment din nga di rek mutiyay gidel ko mutiyang di rek help explain din nga sel to ko LGBTQ+. Tira support ringi. Among mlalangi ra Canoe House, Palau Central Hotel, mlang tolot tira kita nalkita aderbelaw. Matrigel el show support. El man bring el tukolim bangel wasar ala iglesia man makrola ti akmal mutngit. Kung mesingil direk at tilagulel nga ruba ka foldo pero yung mga direk manong makita ala of the spirit of tukola. Sige na direk al malgisaring nga no yak kadre olbira kalula Jack. Yung may nga kal lon mo ko na disconnected. Sira nga kamarukulto ko ya. Siya imulto ko dim na kasi latami rudi. Sira lukoton mo siya neto hindi ako mabes sigil tikla ayuda bela un mora nga lo ermole Israel. Sira bol mre presidente ng republic itikla rugul belaw rulabul. You know? Sira mran me mle 18 argil mang youth men me other sports men mo klogla men mo rubak mang dim nakatal miss out tiyan generations. Madul ang namo madra buko. Mang madul sila nabuhi ng bal siyam do yun and champion na yun. I see. Siyam do si environment and champion yung environment. Dul waseng bukul belaw ang kasi mo kidip na bukul belaw na katabi na siya hindi ako lumibra. Yung madul lo mesa to ko imrul rin. Nga ka seriously ako madingil waseng. Ulugo mang Wagel ulugong ka. Ulugong tiya di ako tutul bringil to ko. Yung figure out taro ulit hindi ako pera. Hindi ako takaral mamalengkiri. He probably could have found some money somewhere. In mail. Instead na di katringi was tiam na mo di kan spare. Kung das yung 16 years ng president, maganda di milo ko niya di maintain rin. Mula spare direct bilsidra ADB. Ako mo beses sira at bilsidra din gibo. Once upon a time, nakamura figure out na ulit ka small day girl. Ako paswa ikiyam le puk daan. I see. Ar speed ruli o simple makmi. Ako das wala sing siya legacy ring mla o mesek tiyan mo ba utang din ko makal. Kasi kadugul tro ko bitikura gas station na sa pues. Elo alu de ibigyan mo. Sel kot liga sel grassroots approach. Sel mora alsa madwasek dite ingi ang rarbay malam me ngala rarbuy may kamak say unique le adaru ak mura kalwasi. Gel tami dim nakal finish sa iyo. Dim no ya family riya ro misal pol presidente lo bulik kang mora sapo ko mangke until buga sapo ko marar tial mera amoen Arbu kasi ngem hot ala. Sila ngar pelam pasar mo ngi bakose ngukyu ni kala. Sila kumesti ka rugul presidente ada ka presidente mo. Yang tika ka sa personality tir makundas. Isaya ko do dengan li presidente mo sa. Men muter al sales. Mutir ko friend rar mi friend. Ako kuba Jackson ko. Maldas ra masa unge ngakangami dia. Sel trigel kuk regional colleagues nga kara journalists in the region. Ablo all sel suma moria meeting at tosi ngit president. Len gotter articulate. Gotter coverable ay katigingel. Mo tosi ngileng. Toy trigel baby ra leaders ra Ireland. O si o siyang gayit sel. Ang maklol bulu. O maklol excel tafmal ding de matigel man bongis mo dato tafmal di. Ngu
Marwa, within hours, naktor dapat sa liga. El presidente, mangga nga, hindi na kasi temel, ang gal ada di nga inter-regional news. Yung tosi gani yung mga kasi sila bong yung katablo oil, he's a cold mine of quotes. Sila bong tapiti kayo sorry. Ara, really ato ko belaw bul. Mo part ra environment ma climate I change. see. Hindi. Really si bul ato ko. Hindi, ewa say, our environment is our economy is our environment, it's our economy say, our fish and taro. Hindi ako bread and butter. Kadi mul mura kalpusyo na say, it's our fish and taro. Hindi, tirigal ko kalik sa nga kalngal kara ngot abulum la journalist nga pero. Alam mo say, ngengo di sila mo to karam si angkal president kali lal uy wa ikal ari kal sa mam gibong ko ra mo kasi parang rin to ko ra tilgi ko ra ngaring sel ko ra lo ba sila pero ko adu ang jangan hindi mo adu mol mram hindi disarm ng kal legal hindi mo Kaya lang nga tim yung kursi mo. siya ikit normal nga ra siya ikit ko social skill ni Adi ka bilo para kamalbi na mabet kal occasion. Hindi na global nga medium, hindi na cellphone, hindi na disarm ra. Another bela kambes kasi nga ra iuris. It's natural, man. Alam mo ra Johnson nga ka tribal bias tilin. Personally, Kau mangina ba nga ka akmong tora marigelen. I owe Johnson Turbiong a debt of gratitude. Kasi panser ra gelungil tol biliskap ma trust biliskap. Nga ka makam interview mle pagtinagal mo ambassador mo sa Taiwan, kol nga kung mas uli, at pagtinagal mo ambassador, sa president, kam luto lang das, wagi, bal mo to other qualified ang artel yun. Kaya mo sindiya, I'm not gonna take a no answer, you're the man. Sige na, ambassador ringi, selgi mo sa Taiwan, akmal proud of ang geleng, directly, do, and diya ka spe a written, wagi na nga script. Maldi nga memory ringi, ilong do, itiga Taiwan make masi. Why are you and Johnson speak such good English? Kaya mo alam ba, PhD, MBA, mga rangi. We Taiwanese cannot come close to you guys. Magpalo iti arik masi. You know, we start learning English in our elementary school. Ako na tried with diplomatic with them. The akmal brother nila Johnson sila traveling. Maral, he's a statesman. A legacy ringi, which is probably the most powerful legacy ko ngali, kaya gidan medical program na ringi. Langaraw uli, kung siya, health first. Alaka health ka you're nobody. Mga akmal brother sa Lee, sekot na controversial. Len, kana mo malasaw dudirar ako bali mokmak, bill at tiyagi del trust fund del morngia, agagi del medical insurance bilaw. Adara kwam masanik masi, we've been trying to get a medical insurance for the whole Guam people, but we cannot. The other bilaw kom na really a national health plan. Kasi talaga sining gumis ringing, it's gonna be generations from now, ito ba ringing. Betul kan Ibra Johnson. Jadi kita ko ramal at mura do swek. Oo. Hindi na makam support ringi, malam support ringi mang. Sel ko. Sel Green Revolution ringi. I mean, kung na say kita dio gedimbel ko at ko rases mato ko ron. Hindi mal sel gen betul tela lius ulal merbelaw ringi ma kaming may ay gale o sela mabira pardel med say el tuwa mahite se de lu ramidra administration ringi. Gilo ko tama hook malmal may kay en akil mo kre lam imo atol el mega tough decision. Ngiring nga malmal lo sa chance mo exceptional. Lindin me kay kanil elementary school, de kadun me siringi malon mo high school. Ara mo rakwa man tap guk smart, guk sengring nga rubakal palungi la memory siya. Masar mo kuning mal to kalo ngayon. I see. Okay. Halim mo siya sa tatra, tayo na tora. A revolution lo ringi. Agim lo meeting at tayo mo to olbil. Inga mlame galudo ng malas. Kaya galudo ng mlame, masol allocated tigid ludo del mo eliminate the fruit fly. Nakatong klobigel nga kama Harry Fritz mak mo si president. Although dra agagi level Turkey, apolo maski mo wala fruit fly lo spe some kind of low level radiation. By me nga galudo they made a start Arbor Day. Arbor Day is planting mo no. I changed my mind. May galudo del mora fruit fly. Arbor Day, we're going to start a green revolution. So on the spot, he made a decision.
on the spot. Di mo nakal lutel mo kira a cabinet ringi on the spot. Sige do ringi a Green Revolution. Magigiliw sa dida lo mala aliw sa nga dubus mamalara babul abang yuri tigel melong leader talu da babul tao. Nge before alabon niya a National Marine Sanctuary ang nora UN. I-declare belaw shark sanctuary. Siya ko na precursor ay kay gidan. Ilang ko na worldwide trend ilang kadam na mo marine sanctuary, large ocean setting sanctuary. Dinge siya gidan lolgor niya adal bay. Cell healthcare fund. Akum da siyang se ay gero kuila. Adingi ma social security ito or say. Siya gidia kadam usper ngi family nga kam tamla usper ngi ra before may elang tirgel maral may O given ba siya na develop lang speed. to usper ngi kam imagine say selak kada malulis sa abu ara amo dia kasi mo ngira sa arir mo continue provide more family. I mean kada sa mo masala tokol giril say hindi siya champion all star ul gumanatang France lang. Di sa igidal ko approach ngira toera policy. Sa igidal mudaswi atokoy ang bold. Kada ko uswi atokoy bold. Mudaswi eruli lang. Hindi ka sa ML mangira atokoy mo perfect at timing ngi. Landia ka perfect timing. Adi tokoy kasi tames ngi. Sa igidal boldness ngi. Ay ka rock Green Revolution ma arwa ay gid ya base sa gidal ko ka tele ng kalat silo o ruta aureo mare decisive hindi ka sa el memo ka kalakal ya engil ya telmal lorael mo sige ako kisal strength ng isel ko klo mesra aureo Mong kita prediction na mo Johnson na Lutel win another term. I tell you right now, Al Seals, kita omong baoy gagidele Valesco Ruiz. Etiagi, Johnson amle lawyer tigil adra Midland, Texas. Mapal mo ni Al Seals contract inside and out. Urumrang ay rogul report tilog dra tigil adal meru laga seismic test. Tida problem. Cerebral president, so lang man lagi real implement etiagi de lawyer. Enya tulbak la magitra mrigel sele dukmang subprime mortgage fallout. World economy at tilbak, tigil adara, amilang Texas amle pullback, 4 years dia ka action. It was gonna cost $15 million sa cell drilling. But the amilang dak masay, man, right now it's the wrong time to do anything. Pagkata ko amilang ngir po sa mong second term, di mo dia ka sabihin, I tell you, mong tukoy mo second term. I have no doubt. Al Seals sabi lawatara all exporting nation. I see. Hindi nga riya, really, kung daso gida, after ita, yung muli gida remove ito ekonomi maragulto. Makadawa bleda di ministra madala. Kung tim logi dira to mo, and so is mga Uyghurs. Yung Uyghurs for the first time raman makatil tam Amerika ram lo sigara. Adro laban mo yung Omrigo. Yung lepo da report tra United Nations was hindi belaw ma Israel 98%, 99% support tra government tra Uyghur. Kita ko ngiran Uyghurs. Mga 250 million. BBC, ABC, CNN, Clovis sa Luna. Interview ni right there. Magandang blog, tukok blog ng alkit, was yung arke belaw. Yung Philippines, 700 miles south or north. Kukiluto nung agad mo rapap. Naka Uyghurs, naka-ukmot ang lusyo kargi. Naka-say, sebay malungil isel belaw. Inaw tirgal Uyghurs, at tirga nga blue sel over Xinjiang province sa Sina. There's a lot of Uyghurs at Tireblo of Mutra, Turkey. Mungklaw tirga nga aloy travel irtial Asia. El dia ka buluri. Wasi. Sel over Xinjiang at Sina mal oppressive. To sa tirga nga Muslim sa tirga nga trial disrupt tra tukora government. May like familiar say tangani one or other care of the family.
Kora monitor tir. Anyway, so really belaw ako mes sergi yang it's more of a humanitarian ngar segi del tretan. Dak tulo asay kersen kyolo bangala merigel mangarangtel ding segi aku approach sergi ngar segi del level ra ato ko hindi nakakalag tamli belaw ating Hindi mo lang tumuli bela. I see. Ma sila wala pa lubong la President Toribio nga adi imol President Belaw na establish a direct relationship ring personal relationship lubong nga President Miguel Obama. Ibang nga Secretary of State rami. Dia tiga rogol President tiga katal develop sa igid relationship mo tiagil to ko wiga sa tramle. Kami the borsel lubong lang kal President Sura. Current administration. Oo. Tilgil meringel sa to kam rigel Jackson mo ngelo si the jury is still out. Oh, I see. Nandir ka 2.5 years. Ngar obvious kadir ko mulbod ro mesa sen kang hindi ko mesa sel mo legacy ngi maklo yakmak mo ngilo si tiyan le flip ra government. Kumdas sige tiyan ngil iya government. Mal tiyan nga ikal 8 ministry na change ra klel et change ra at et change sangar alel. Kumdas sige da ma tiyan na ruli tiyan PCSBT tax, special tax, maldaring, legal in a normal, el blue at the as emrulia, I say give. See the choice of blue is 2 years ago, but the BTL blue. Ma igel ko tokol la ru la postru la congress di bra stop ay kay el mru legal di regal di bes rule das including at ora wa registry ba ay gam ako mesingin in revolution ma revolution ako lak sa jury still out mo mangel wasing el agil 2 years later la namda kita mo mangel wasing malsukum igal lorur el anga obult mo ngil sabihin nga niya po likot maklital belum survive ngil ako sing amo ko tel klo impact ringi na government na belum ma future generation Hindi ka bro, hindi ka kasi book study ngi nakamal naka student of politics, nakmal umis ngi regal 40 some years, kamal oy. Ya ablo ay siya, amount sa ito nga may chance sa Sina. Maka Fidel Castro may chance sa Cuba. Makapwesto waya drastic chance wat ya. Wangra la segi dia. Kasi jury still out. Hindi auto ba iwatas. Dia ngakaukpal amatra surangal for one thing gangam lang ubela ngul tong clear agi dele cyberspace agi dele digital residency or totally revolutionary la di talgid ma Estonia ang argi agi dele direct tay the digital stable coin mang tara revolution ko ka matringir agi dele la rule tial tax controversial but then again primary issue ding maybe history will forgive him and history will tell him that maybe he was right. We don't know, like you say, jury's out. Hindi, surang ala, open-minded, he's willing to go into unknown territory. Yagi tora digital, cyberspace. Makotangi, again, he's been in office for a couple of years. Mahara domes ngi. After 2 years, domes masay malwanga. Albor albatabling, what kind of legacy I leave behind. Kal Presidenta, in terms of getting his policy out there, ma'am na will timing hanggang series super obvious and mal popular. Alin da ka dobes hanggang sera rut ma Senate ti milu sa plan and lo leader right in ang leader total vote. So siya popularity ni o lang may president mang ay nga hindi ka labiot lae tora PCST kaya dir kari ara na mo la dir kari ara corporate registry digital residency crypto ay git so nga man longil leng early in his administration ang October ko labi mo pass because sell political support was there at that time ela ulgo mga to kay mga to ka tigib lo sin del mo ngay bolo ulay ga ngam mo bring maybe amlem lang alisay o say so is el algo radir ka magargere ma enthusiasm at ma support at is right there halik to kay gay na mo break ay ga ulgo in any other years and dia ka
Di so sa igid ya kukisang. Ya iga nga dia kal legal kuktirla. Ya gitu ko adal bay. Digital residency. Ya igid ala ako mas ala time ako am lahitra $1 million. Okay? So SBL mo ngil, SBL mo matamal nda ka to ngay. Hindi siya igid ul swell was the blockchain technology is there. Member the part of the hotel bilas at tuwa. You know, the early bird gets the war. May kasi ata bo kasi pedal ngutial sell moger. Kasi igid time ngulo sis bim mabela wol one rigel leading a country. The rider sa igid status sergit margo the establish a more industrial lagiptiak. Sel nga ako ti analysis sel gulang sa president maratal lo sa other tial to era digital residency. Matokoy ra stable coin ay nga ang kaubo ay kaltokoy ay ga duro say two core digital strategy ra blurbelo assets ra blurbelo le sell sugum como usted leng eventually sell cloud that's why say dia kasi pwede do what stable coin ang girel nga niya plan el CPM sum ko own other cryptocurrency let's say Bitcoin, Ethereum. And SBM convert mo palaw stable coin cash out. For example, ng SBM sige. Pero sel wasay mangraludo da apolo la harar ka sumakya. Gay ko pa. Di say gidel kada term dos pe ni wasay interoperability. Mo SBM ka to ko SBM convert ta stable coin mo XRP. Tay gidel token ra Ripple. Ako convert ta XRP mo palaw stable coin. Sa ulgom ko to rich ngi. Ya bela am langu tiagi blockchain mla hitra chakpat na mo sa reach ra wider market ra cryptocurrency. Anyway, tiang aul mandir kamera actual issue ni it's still in its very early stage. Even ang rigel man kalau dengan luasing makara. Ababira state are more open, ababira state dia kal open. Unless hindi katabal oil malakure kita American lesel suma American akmo say ang remula lool kita oil mo mesal over pa remula lool maigal international financial institutions mo way say dia at atlet anyway say kita upi example ng kal president gidel hindi na kal bol el tega initiatives hindi man daw nga timing ay gidel program ringi ay gidel la lunto. Di nga rin ay more interesting to na kukira sa orangal. Ngi matami nga o sisil tletail, nariya da marin madaril. El naltungabla arrul, matamle wayal altak sa igidil, la kalklur war kamsil surangal agil umrelelan marad maigang imla speaker, imla presidenta senete, imla gobernador ma gal mga sau senior mga badi estado gam nga segi grow raplay el mol mo di tengi ngetengat tengat la ko mes harwol mol mutra tirgal la di tirgatartil bleuktuira ada marir madarir nemsisi la egu til mom interesting kona milestone aku tel president la belau Ako mesra president trigide man melom sa ngula. Ako maksimbayra administration ng iling. Superior kampera administration ng administration sanso. Man saungil din dia kan etekli mo ra kana. Leng sometimes at to loro Michael Mosa api underkit. Siya do sa compact. Ese le dulu ase tial tumostora a nuclear ang amalaan nga radial. Kung matingin was yung aram niya debate Celsius. Legang mo ra kan tenere mo ra amalaan. Differences are mindsets. Dito mo natin velaw di wa siya rom kotul mo debit card. Manager abang kasi tiragi din melo tung debit card ramsil. Uwi balance it. Medili wa babiyan et mura bang mura telel wasi. Tiang maralu dudang. You know. Simbara selungil ul deswel anggal egal approaching malungil. Tilgiban ahead of us. Abol temela senkyo. And so edel dia daw marat yan dia sa it's darkness. At maybe kita omis ngil darkness and maybe kita omis ngil bright light.
Magurang na si Ulgo Manexel, year and a half, at materialize sa maybe regal to. Desel guk tungod mera, ready na ba tingin? Then, huwag example ato ko lang. Ako kasi hindi lang ka, wasurang, ang malami ka, clone daw din mera. Tiyan negotiation ti begini. Hindi silo bitok lang ani abri silo to ko lagi mong marar mo kasi what happened? Then dim la ka tekli obra. Miru ringi om das wa sa tara klub sei. Isel kmet timer se bom di tiagi. Se nga ka dinga practical sei. Mas yung mula maklog toy. Kita alba ka dingil wasigang motokoy dia. Kung das abulong makarang ngaraw diswede sei. Siyempre, el doon ni magkagawa siya drutim sa ewarra. Adang nga niya rumda sa wase, gamal tobas. Ling, yang mo bes, oburam tu lalu gamal tobas. Kung dia kan maybe. Asya so long yun na 1 year, gamal spido. Kung dia kasi eden maybe. Ako na di, rin sige din. Tingnan ko lang agro mal articulate la. I have one word for them. Man disconnected la society. Naturo politics. Sige na, wala kami nga. Last kami termili, kita to kate mes. Asel bukisat ya administration na surang ala. Ako kiwames, ako kora ngarang ulo siya kasi sel mle government terbela orang aramo. Amle kan tinyul mel meratami ang malo. Ang surang awal ko represent sel new generation of leadership. Sel mang mesoi sa ila ko mal yo mesra make up pra office ngi mar cabinet ngi ta besla they're highly educated besla ma masutira besla oil diak sel gora connection ti political connection ti more ay gan na mo mereka administration mang BS mang so akuk yo mes erngil wasay sel hook social capital maybe ang hook ta compare ngin mora ikan administration en latel gibel dakal msisi wa ikan maybe administration len to karam tol members ngi ma sel makatokudom el administration mo tumra community lo ala tokol ngara igi dia build igi social capital so sa igi dia disel malgisal mal tara atokot administration awasi aigal bla rule aigal ko ngirma seba edel sel 5 years 6 years from now nga mo growth Dako to ngilo sa polo growth en debasan al uben ngigel bodala mati wala lengo wit. Naka-question ako kasi, ngiyam lo mga yasin, ngayon somebody else. Mo isi. Kung kaso ka ko ramla, which rigel, naklapal mo since elang rin, President's Day. Di ko natibim, lo agure na temam, di ko maral, was ingire lo all taon de suede, gili tiga-tiga na matak, rigida ko, maklangar rigida, mga rigida ilan since. Tiragir tisim lara, pamadalo mra. Bakmuto no miski madel sedelbu. Kamper vela ora do trobu merela. Sai sa apringil wasi vera arwi. Ti al journey gidin bora. Kami lo mo rakangit. Ya ngakambal wagel molgoy sa 1981 embral la yo sangar gida. Aksu isa to boto sis basil kontrak emlongara ngara 3 mora 11 million. Ayo sangar belawro. El alsil se ayo sangar kita 100 million. Radigel ikragablemente igel grant Michael mo da nasul angara 300 million. Igel budo de mesois. Men sel day and night compression. Mer amde sel time really all kail was in the ail tar adra mauro ragablemente merbo. Sel time mal ni betulan. El alsil se ngar ewal tela la rad luro ragab. Kung sa gigid el conditions sa may kan namod amran na kukmu omreder kukmu ra ka cross level mengkidel kuan namo kutabiyo be bal ala dire ko misingin dire ko basagu lenga ka dire ko selbe time akmo confused akmo ra nguleng akna o besu bertiang o mesringin o gimma ngirra
malo me singin di elak ko sa akri wa sa ay gawe ina to mo dia understand tam amral la di klot to tel to la se omred la girel se to kam rigel transparent girel blata le mal to kam la du gida na mo parta rulat mal to ka to ko maraen ala da blata adam nga ola ba or sa al le ola ba girel subudin le tianga ka me kloklen tirga di mo le beklewarra kan office menggiri lo ay sergin lo se ngarat mru gida direct gida no toda lo se gida mo uborgi mo mesertir gukta gadi de sector tira me se tiang ere u ke warra di gukti bom albangra al de klem be titirim lo rur tergin ndawa si ma ul mo klop to tela se ka gida do rabo ya ma klop to tela le tia ya tletara realmente sugum ko stop tiang me guk mo se dia ere mo di tilo la ke sorry de itigal mo future presidente kita uk sbil kuk sois la areon le mutial belu ri matim se kita uk kora pis lo se gra omre kita sa kita lo mese kergi kerngil to Ya nga mal optimistic na future gid len tigida ul. Gida democracy. Masel freedom na raad el influence sa government tir mal masisiya. Kasi kula surang rik masa I want to talk to you most of the time as mitra nga. Makura activity del kura ngora nga lakale. Galbiga Miguel purong galbiga Rosyak masi. You know, in my country, I can go to the president and pound on his desk and say, President, I don't like the way you run your country. And galbiga Rosyak must say, no, I can do the same thing. I can go to President Putin, pound on the desk and say, Mr. Putin, I don't like the way Biden runs his country. Or tending sigida freedom rigide kami rubak. As long as sigida freedom ang argid, a transparent government rigid, a future amalungil. Ida adomesa especially infrastructure in mana improve belaw. Kami relbuige ay gal or tola di outside. Etiara la gadi mlebertak, lamamla di lasta 4 years semlamo sabiter. Hogori. Ya gagi dele edengwa dimle fora ay gagi dele enamber oy a salary adimle telang 50 cents an hour and telang oy el angar adam lamo oblila average sang trim lam lirir arangal ka di ora baldoy la cellphone katabay wuk man namo blungura amuro sel tingel obugra vermin kaduk direk namo magdalbule man op to kakalep ngarakil tila oy Adings. kagatan maladi oy begin lang nga enjoy life compare all the years I think tigagi del president mle yang ara obis o mes tel bulwad al maral maungil ma future gid ang albert tigagi del next generation nga kabelaw el todo rasklo labang malungil degree ma experience ra mo soldado man mo ram rigel tigagi dia mo ngital bulu ang ulmo Buruel mal mongil bulu mga mal confident and the best thing what I do mali ko to at the middle open the tell belawa di 10 to 15% ra ut ma-occupied a rest di open land manggita dia to adra masyar na mo tita ibay marwa majiro marwa arugon man na mo dia at the gida di continue mral mo to at the mid e mal close the bed among future is really good akmal di continue mase present rigidel sel tingala Magdalene Bardialio ride the high horse and don't let ragel opulence obvious murap tulum obvious maseng giremel transcend above agel rugul material world ma being a superstar awelen and continue musel moral high ground and measure other belaw at the end of the day say sel other obvious they will be judged without say what did you do to your fellow men. So sel nga kadire wow do sel adal bay nga ka mal positive ra future bela akuk leg actually sel en compare blur bela ul moraigal baby ra regional igal baby ra Pacific Island countries you know sera early 2000 ngarngia blur publish in research work ra da Father Fran Hazel el tianga osper sel mirap model se walulbal you know in the face of modern economy aigal blue kakaro sa island ra Pacific ang sabel mo dingi
in moral gainfully self-economic independent. Interesting lang selbolo mo ang ay nga because of our small land area, our remoteness, ay challenges sa maring ra ikan balu malmong maya rohut unless ka oil rich country ang siyempre ang address ay rohut adi balu lokoy niya adi PG ma PNG iya kita dulu say because ang resource rich country mabetokar atalen CBL eventually ang mo independent balu mo warwa New Zealand marwa actually siya ko kita compare kita ay kal bebi ra balu ra Pacific kita olo tela balu lugil balu sel sugu BCC a democracy ni ala respect ra rule of law tiaka free media ni freedom of expression is alive and well ay dia ato mesel lol tela say gil balu MCC balu ay dia MCC dia ka dulu say guangarak lu ngala CDP gitu menggadungil balu kata ay kita lo tap lo asyang MCC balu yang leaders kita amral genuinely makakaraw sa approach tir hindi ta trial address ay kalto for example tiay kita au era laborngi tial PCST ya world inflation ang harap pasra mal pasra sa $60 sa mga government private sector adir ka do o sa other so whether you agree with it or not but tirga nga genuinely wasi kata makaray alleviate tay gid el besura adra balu makuklam na kaligang at to da subsidy mo ra PUC aral mara tengi ay so at ko raw rule kita kadamlak create ra imo to ko maasabu ko nito kaya kita healthcare fund kita dia kasi pedal ngua hospital merulit yang equip prengi raroguil toktang maroguil medical equipment el address raroguil sa blur belaw ibrahigel 1 in 1000 ang rak duba ada kasi pedal spend raw do invest ra say kita mo imo takto toktakan mo ngom kan kay kita imo lang because ang percentage wise ang mlang nito belaw hindi ka tamna rulit yung healthcare fund. Magandang atyang, utok-tang ra huripi. Utok-tang ra Taiwan. Hindi ka, magandang mo address yung say, hindi ka to, or imol full scale hospital, address sa Rokoy, se eraldo. Kada sa ang atyang, hindi ka dir, to ka ududir, sa mo access sa aungil, tukaraw kuro. Mara adal belaw ana mornya TL family tir mo guru de mo emi so iya dia malul bulu ya iya ul mong waisay kata actively engage sa ada ba our leaders maybe ng ati katong karawang media right yang hindi kita oil imol bulu aldobe ma kita oil mga adu tir reminder tir iya kita makto so kita akmal ko meseli wasi waisay nila sa iya sula dia ka korom da sulu asik da ilitia tilgi mle kom natia temet Kasi yung club gusto ko yo beral wasi club gusto ko do dong okle do mesek buduluri normalmente tilgi wasi ka dul mura kas kelelse ngal tana tebe arap mama sabi del may morise magi ko ra ukti milingo do ay gel experience ko mama baby ra tol giblem patringi baby ra tol gib iloy yo ura wasi ulgo marado belaw triview ra kabel tilgi ning ay ka nga do ngi selbo do lil trahuk mom tergit kada mo madangel wasi ngarara lagi mo leak ngi kada malibar ab Israel kada mol matiaral maka kurti ka rumah kabel tilgi da man beral betul sel dom dasu question awase ada longora lagi tom dasu lagi ala rablu ese dia kan sebel do ba ala kan do ulbulu Lisel communication na tawag siya ko to club. Maka maul maging atiyang di moy tatemama. Yagim sana moy tatemama kulto el kuma may sa ko ma. Agyo ring wasi ulgo man ada belaw ro ko yung beto mo sa bil non all town this week.
ngaringat tingin del gimo berani tal bakal lengungil atau foto ka close ikat ba siya ko ramle to kubet sel kasi sa ko men alsil se nga po tira ko mtewang uri ngak lang tangat at mura higil tulungal dara adam de presidente Raul Bela tulungal dara Alwar Meli tulungal dara Lazarus Sali tulungal dara Thomas Sao Senior tulungal dara Oitro tulungal dara Nakamura tulungal dara mga Saud Junior tulungal dara Siansong et pisong ito lumol mo o makarera presidente kita surang Gibson Junior yang seldo all town de Sweden morngi imbul na si kodo makarera hindi dulu morngi yung bon morngi hindi kan suwat gi se yagi mo mararing ito ka ulma to koy madia kal kidimdong o si Edel ka korreo all town de Sweden mat mo kortier imol belwa tigar mo ako aling ari nga ang de Sweden ko ako yun age por belaw le Jackson ka umangirma makunin tergit may almel kasis akin i-review na tumakal leng ako best tiel game por gid hindi ra ngari at pero ngi basa ra kli ibela gid masyuha kami mo po nga il altat sande ko do Mr. Gid was sira lomo ra 1918 merela irel gira kli ibela gid ma tradition sigid makarchi ayo pa di itiraw lang ka makambesa o telo mame man mereka sulit tiro kaya kami man saul or speulo rin sa mam isiya ka si sa au era gi bombre gen bisakal ni ukter tial o ter mam tiwa ma kidel abang artial TV edo lulu edo gita kuna kuna tangat mortigel bebi rigi el kira kwa mortigel adra kwa merogin makabentra masaibal kung taswa kariol tilutil uspe angis mansum tanian adam ani sel demwal to the PNCC si Ebro demwal ditadal lo ngasir tiral tan sa edel mot mage on tira kabel mentigir Tudo ko dar sa igel sumiit. Mo siya tirak lang artir ma. Tulungal artir. Bagay nga ito yung buluto magatigatin mo igel. Tira ulang mo isi. Uman sulang miigang. Siya ang isla karumam.